Kaya struggle with me so patient and faithfulness is love. Because patient takes. Tonight, kati siya David in the list yellow and tin hai ma list long ka ni share hala mo. We're not gonna explain on which part we struggle the most. List kati lo ma kan chamjong ka ni bom hala ma ka zon na kan chambao to mi ka ni thai hala e. Nan dam chiang tha mo ZBC media team in nan ko kan in lai na atu leo cho zot na akar tuk leo se cha a ZBC khripa bun ne kan ngai mi activities pol jong online until chat and sidi chun mi naw ne kan to ton mi Bible study jong online till chat se chu kong he pet lai in atu leo akan shoi tu Simon Peter he ro nak toi te kan bun ngai lai ani he tu leo mi naw kan vai chairman ton leo mi jong se na dam ko lai te zum na kan ngai mi naw ne kan to mi Bible study he online in zetinda nan e shoi ling sin kan chim khong ama se kan ni youth Bible study foi tu he minong pasari kan se alhana chen youth Bible study he in person in conduct to ton simhan selo COVID-19 rong akhen online in chelthan se conduct online in chantrompal conduct to COVID-19 tlompal atlaw an bantin hun khen in person in conduct to than simhan selo tu avoid hi nak COVID-19 aban kar ngai than cha hin online in chel than se tia kan ti rong a hin atuzan in hin online Bible study to ram kan ni thok than atu ban tokin hin hum hai lai zong ninga ni facher zan lai swimlam pruk in pasari kalak youth Bible study kan ngai pang halai thajang rakla cheute u tia kanin som ha hello ke ma kamin chu David Vanceu Lian ke se tulio CE director tuan lio mi ke se khrifa bu pi ne kan ti mi pakhat asimi chu zaitin da kan khrifa bu chunga hin mano tha tam pi kan nge lai mai le khrifa bu cha san tlai mi khrifa upa tha zul tu tha shru tu tha kan chok kolai te se chu mano rian tuan nak in hin Bible study ti mi kan nge chu Bible study a chun pathian bia iruati nak la fellowship nge nak lai khoi kop nak la thai cham piang la tha jong apek nak kan nge chu Bible study chu ke ma jong mano thani shru tu pakhat kan thim ve effective tak ya ka mu mi se chu chunga chun mano tam pi na kan chok ke pathian bia kan ro na e zaitin da ni tin kar kan thlan na ka mano kan si na ka zaitin da khri le ya khri mui chuan kan than chin la e zu tu tha kan si la e mai le ya khri la khri fa bu cha bo chen ok la kan si lai ti he chu Bible study na tin mi se mano han chung zonga lunglom na tam pi ka ngai arak chok men chung zong lunglom tam pi ka ngai mai le zong khri fa bu dang nan sia arak zo mi velte chu bantu Bible study meno shoi na kan Bible study ni de cho ngai khau chu wedding kan som na nan dilak boi pan sunang pe kon ha sa Hello, kay mga kami Lily Zau Thang kasi Zopre Baptist Church Youth Department in ninga niftinte Youth Department lay in Bible study kan to amia jom piak tu pakhat kasi ve ninga ni zan lay swimlam prok la cheu pasri la cheu paruk in pasri la cheu tiang kan to pang hika zona hen an zapi tin tal piding kan som na kalom to Kay mga kami Mai Mary ang kasi ZBC Youth Department ni angay mi YBS Bible study ya jom piak tu pakhat atuan lumi kasi ve atu kan ma Bible study ra kai mi pul he kum thai ruk in tam deu chu thin pul khen se kum thai ruk in kum kul la kum kwat yang khe kan kai khau ema tia khen menung tampi an ra kai khau background dang cheu in kan se kan ma kan khrifa bu cha longa kan to mi se lo bu kip cha kan to mi se chel cha na chun Canada lai haite Australia lai te na zong in ar kan chon chan ema tia kan a hau po he welcome nin se di a hau ar kan chon mi nan zapi te chunga kan lom tuk phone chon phai lai zonga ar kan chon lang mango ma bentuk har na kan ton leo chana thajang kan lak na pakhat la pakhat kan ma la kan hu ton mi cheu kan share na thajang kan pe na ma te ka kan ma chon pek tu lila jong thajang tampi kan la kan ma hak pol ka tala ta te kan hoila pol ba sari rak to mi pol jong kha thajang tampi nan la la te ro chan na ka ngai ara kan chon bal lo mi ni sisia chon mai la ya chon na kan chon le pathian la ya thajang na la shim lai te ro chan na tampi kan ngai ka lo